Zdravo ljudi, ja sam Josip Tarle ovdje i danas igramo prvu epizodu Minecraft rješavanja. I ovdje da skupimo prvo neke stvari, kao što su ove prave. Ok, sad smo skupili neko meso i neku vunu. I sad idemo u pustinju tamo. I vidite, tamo je pjesak. Kao što vidite, imamo skin farmer, farmer ne idu u pjesak, ali pošto sam ja istrpni farmer, idemo u pjesak. U ovom misku. Dobro. I znate da, ko još ništa znali u Minecraftu, kao vam trebaju štapovi, a nemate ih. Ovo srušite, da. Ove ljudi vam ubiju neko. Evo sada ja ne moram niti da farmam za, ne moram niti da rušim stable. Samo srušim ova majeska, dobijem odmah šta piće. Ovo mi je ura. Sad idemo mi. Ova pustinja je mala i nema ništa. Tako da idemo mi na ono mjesto. Ovo bi mogli da ubijemo ovu. To je mrtvo. Idemo mi sad tamo prema onom. Čovječe, pa da ćemo skupiti malo prstu. Tamo je bila prstu. Čovjek se nekad dora u pozadini s ovo. Gdje je trske? Spovnu sam kad sam se stvorio, vidio sam trske. Ja mislim, vam sam se spovnu. Vam sam se spovnu. I onda šta trske? Aj. Evo ih. Sada mi civilizaciju. Dobro, mrtva je ta. U Minecraftu bi mogle nastati ono, znate kada razmnožavate krave. Date jednoj i drugoj. Kako dvije krave može nastati tele. To nije normalno. Minecraft su stavili tako i od toga. No niti nikada razmišljam. Nego samo stavi neko. Bilo što nešto. Gdje od krave i krave nastane tele. Ništa, mi se vidimo kad nešto ne. I nakon sat vremena kasnije, pali su 3 noći, ovo je treća od njih. Nakon 1 sat kasnije, a vi ste to samo to pogledali za 1 sekundu. Dužni ste mi. Sad idemo tražimo put do civilizacije. Ali ne znam šta da radim. Kako ljudi mislite, da nisam to što rekao, da bio jedan sat. Ovo mi je druga pustinja, sasvim druga. Gdje sam ja pomoćvarama, nisam našao ništa. Nisam ni skupio drva, ni ništa, samo sam ovih štapova našao u toj pustinji. I kožu sam našao.
ne da se meni farmovat. Meni se da tražiti po svijetu. Ja, šta je to bilo? Ne da se meni, ljudi moji. Ja bi samo sve našao. Farmovati za mene najbolje sredstvo. To je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela, vidimo se vrlo uskoro. Ako vam se svidjelo, ostavite komentar, like ili pretplatite se na naš kanal, a vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!